Shalom shalom bakunzi ba K90 TV ndoge kubaramutsa amahoro y'Imana ndiza ko muguwe neza ndiza ko mwaramutsa amahoro Imana yabazigamye kandi cyane Imana yacu ibana natwe imisi yose tubona neza kugira neza kwayo amashimwe n'ayandiho pempote ubuzima uri kurabaho pempoti bazobona imbere y'amaso yawe wize ko ari Imana ishobora guhindura ibihe kandi umwanya wose ikakugira neza rero uhumure nuteshuke nutivyizigiro nanjye kukwizeza ndakubwira ngo hari Imana ihindura ibihe kandi iyo Mana yamyo kuva kera no munsi irahari iyo Mana iragukunda yagukunze kera ukiri mubi igutangira umwana wa Yesu Kristo reka nkubwire ngo hari umukunzi atigera guheba nubwo abandi bo guhemukira nubwo abandi bo kuvako ariko ndagoma ndagukomereka ndakubwira ngo hari Imana itigera guheba hari Imana itigera guhemukira iyo Mana ikume nawe izokugira neza ribosire ubyizere cyane kandi ndumva cyane ko ugiye kubona impinduka ugiye kubona igidasanzwe gikoreka ku buzima bwawe rimetagaba wizane nanje ko ari gidasanzwe giye kukubako mentekebaya ndumva hari mpemu ya profesi nzindukanye rimetikapaya ndareka bidasanzwe ku buzima bwawe ndareka urava muri cyo kiyazo urimo ndareka iyo ngona nurimo irakuvako mitakapasure rimetekeze in the name of Jesus arimentaya ndabaye kaze rero mu kiganiro Imana niyo buhungiro ndiza ko muri ko murubakwa cyane rimentosire ndashima Imana cyane uyu munsi wa gatandatu tugeze ko murabona ko inga turiko turayirangiza izina ry'Imana rihabwe icubahiro uyu munsi niwo wanyuma tugiye kuganira muri cyo kiganiro Imana niyo buhungiro usiye ko zogisubiramo ku munsi wa mbere ariko ku munsi w'ejo wa Mungu turi mu kiganiro twise Imana ni byose Imana niyo yose rimentaya arebezire ndiza ko ikigwa turimwo kiko kirabageza ku yindi ntambwe ndiza ko ari muri ko muragira tuko twiga ikigwa kivuga ngo gwikiga yemwe kivuga ngo ukuganza kwiki ukuganza kw'Imana rimentaya ariko tuvuze ngo kuganza kw'Imana tatubona ko iby'Imana yashimye ko ya ivy'abana bayo rimesire cyo nico nkundira Imana cyane Imana n'ubukunzi adasanzwe yaduhaye byose byayo kwijambo ryatubya ngo ibi yavuze ngo twe muntu asenate maze agabisios aiganze cyatubona neza ko Imana yahisemo kuduha kuganza kwayo kugira ngo turi mu inosi Imana itugaragarimo metakabaya renda goma ngo turangize ino yinga tubizi neza ko turi igaragarizo ry'Imana ikimana itogaragaza nitwo kigaragaza ikimana itohishura itogishura ibiri mu Mana nibyo bitwerekeye bigafatanye n'Imana si inkuru yacu iby'Imana itovuga ntitobivuga iby'Imana itokora ntitobikora iby'Imana itogenderamo itobigenderamo ibitobaha Imana iri nibyo baha abana bayo bari rapisita rimetaya ubu muntu bwareze muri twe tuvangana n'Imana twapfanye na Yesu tuzukana nawe turiho turi bashasha rimeta ijambo ryango nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye cyane mu gishasha ibya kera biba biheje biba bishise rimeta paya byose byabaye bisha metabaya abo twari kera sibo turi ibyo twavuga kera sibyo tuvuga ibyari dushoboye kera ntibidushoboye rapisige hariso Yesu ari hariso Yesu yakoze muri twe uwo mwana tugenderamo turi nyubako ziwe matipaya ukuganza kw'Imana turatunegesereyemo turajejeta ukuganza lepakoso mitabaya mama metakabaya radezire zamurigaje rusenge ikiganiro ni Imana yo buhungiro ndakibashikiriza nitwa Pastor Cyiza mu gikurikirana nyene kuri K90 TV imisi yose rekwa mbere isa imwe kiba tamaze kwashikira reka dusenge Imana data in the name of Jesus twaguhimbaje uri umuvyeyi wacu uri umukunzi wacu asipaya niwigera duhemukira ubana natwe ibihe byose uratuzigama uraturinda turagushimiye cyane aka kandi kajyo keza udaye kugira ngo tuganire ku ijambo rya ndagushimiye umuntu wese ariko arumviriza iri jambo in the name of Jesus ubuzima bwe bikora hinduka ariko ava ku ntambwe ariko ari mu kiya kwindi ntambwe ibyo ndabyatunda byizeye mu izina rya Yesu none ndabaye kaze mu kiganiro cy'uno munsi ndiza ko ushikara kubakwa n'uyu munsi murano ko tugeze aho bita weekend mbega ndibaza ko mwageze ingaziza bene data murazi ko ndabakunda cyane kandi cyane murazi ko
nabwiye ko ndakunda umuntu wese tuvugana muri Kristo Yesu, ko wari mwene wacu tuba tuvukana nyene muri Kristo Yesu. Nta basiki bacu bariyo, kuko nta mugore nta mugabo, mwese muri bene wacu. Praise God, hallelujah. Mentakabaya haramu woshaka kuri kuranyumviriza uri umumama cyangwa uri inkumi hamukavuga ati no navuze ko turi bene wabo, mbega ko umenga je ndi mushiki. Oya, ntabwo uri mushikanje muri Kristo Yesu, mu mubiri uri mushikanje, ariko muri Kristo Yesu uri mwene wacu, kuko nta mugore nta mugabo muri Kristo. Ragozire ngende nkosoye kano kantu k'abantu b'abamama nzokabigisha igihe kimwe. Hari amasengero menshi usanga banira abantu bakavuga ngo nta mumama akwiye kuja kuri podium, imwe mutwakiriye nta mwemu y'umugore nta mwemu y'umugabo, twese turi abana b'Imana, twakiri imwe, twanyweshejwe mwemu umwe. Kubita ijambo wa mumama uri kuranyumviriza, sekeza ijambo ry'Imana kabisa kabisa, ubizi neza ati ndanengesereye impemu y'Imana nzima. Nta mugore nta mugabo nta karimbi kahari, rekizi kapazure, uraganje uhawe impemu yo kuganga. Ako wagacakiye warahezagwe cyane. Rimento zile rabaosingarare. Rusome ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana twariko turasoma ku munsi w'ejo, niryo ngomba ko tubandaniriza ko twasomye Hegayemu mu Bigalatiya igice 5 umurongo wa kangahe wa mbere. Ndasoma mu izina rya Yesu. Harambwira ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo, nuko muhagarare mushikamye, mukongere gutwazwa ituntu n'ubuja. Haleluya. Ndasubira muhavuga ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo, nuko muhagarare mushikamye, muhagarare mushikamye, nimukongere gutwazwa ituntu n'iki n'ubuja. Rekoziba hano rero hari ijambo ridasanzwe ngomba ko turangiriza ko mino yinga mihingiza tuzobandanya nta kibazo, birahari ni byinshi birasahari rimeta. Ariko batugira ngo twaraganiye kuri kano rino jambo ritubwira ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo, ariko hepfo bandanije batubwiye ngo nimukongere gutwazwa ituntu n'ubuja. Praise God, hallelujah. ngo muhagarare mushikame gisigura ngo hari ahantu Kristo Yesu yadukuye, hari ahantu Kristo Yesu yatugobotoye, amaze tutugobotorayo mugaca tugira ngo rero aho ndahagaritse mwiyo myego yo kuganza ngabasubijemo ati muhagarare mushikame. Wibuke dusubiye inyuma twibukana yavuze ngo isuma nizano n'ikindi atari kwiba no kwica no gutukiza, aho Satani yaje akadukura mu buzima Imana yaduhaye, ariko Yesu yakudubwira ati rero nabagarukana nabasubize mu kibanza cy'ubwanga, atariko rero muhagarare mushikame nimwongere gutwazwa ituntu n'ubuza. Bene data, hari ahantu Yesu yatugobotoye, hari ahantu Yesu yadukuye, kandi aho hantu Yesu acagira amakenga agati bano bantu n'abagobotoye. Mugabo rero ifoko ndababwira nibongere kuzingwa, nibongere gutwagwa, nibongere kwemera doki iby'umwijima, nibongere kubyemera ibidasa nanje, nibongere kubyemera ibyo ntabaraze, nibongere kubyemera. Atavuga ngo nimukongere gutwazwa ituntu rabashire mentapaya esitapaya. Yesu yatugobotoye gusa mpamvu nabwiye ngo hari ubuzima Imana yari yaturemeye, hama Satani atubesha mugi Imana ntiyaryoherwa ntiyanezerwa nuko dukandamizwa no mwishima. Hama Yesu aragaruka aradugobotora, adukura muri iryo tuntu, adukura muri ubwo buja, adukura muri iryo borero ryaza mu isi no kwifuza. Hano Yesu atubwira ngo muhagarare mugize mushikame. Arepa gisigura ngo hari abantu yagobotoye mugabo bariko baratwagwa n'ituntu n'ubuja, bariko bongera kuzingwa. Bene natsa ndabakomirika kandi ca nimwemere kuzingwa nimwe munini arekata. Hari ibintu tubamwo kubera twamenyereye ngo rega turi mwisi. Bene natsa ndagakosore kano kana umuntu sinze sure kuba umuntu ambwira ngo rega ngo turi mwisi, ngo rega ngo ibingo bitegereza kudushikira, ngo dukeza ngo dutegeza ngo gukora ibyaha, ngo rega turi mwisi yanduye. None Yesu yamaze iki? Jivyo nivyo nkunda kubaza abantu ndugu zangu mubimenye, twa ubuzima budakora ibyaha, twa ubuzima butagwara, ubwo ni ubuzima bw'Imana Yesu yazanye. Erega rakitapa mesita, twa ubuzima budashowe n'umurozi n'umwe. Rekitapaya, Satani nashoye ubuzima bw'Imana zima twahawe. Rero Yesu yakambwiye ati niwongere kwemera gutwazwa ituntu n'ubusha,
gisigura ngo ubusha n'ubuzima ndiko ndabaho kandi butari bwanje ndabwemera kandi butari bwanje ndafise uburenganzira bwo kwanga ibyo bintu ndase kumuja kandi Yesu yarangobotoye ndase kumuja w'ivyaha ndase kumuja w'indwara ndase kumuja w'amangetengete kandi Yesu yarangobotoye mu izina rya Yesu matipaka regida bizide metaya nawe ndadekaye ngo ntabwo uri umuja w'ubukene uri umuja w'ivyaha uri umuja w'indwara uri umuja w'abarozi uri umuja w'umwijima n'umwe niwongera gutwazwa ituntu n'ubusha Yesu yarakugoboto areba naragobotowe n'umwami wacu ndaho nahagaritswe na Yesu ndaho nahagaritswe n'Imana uwo ngwanya ninde uwo nkuraho ninde impemu yonshobora niye ragibazire ndabigenderamo ndavyatura nkabishimangira narabihawe ico nakigizwe n'Imana nzima urico wagizwe n'Imana urico abantu bakugise urico Imana igomba rimetaba irebeshe mwabona ubuzima urakanje mu rurandazwa rwawe urakanje mu bana bawe urakanje mu rugo rwawe urakanje nta mpemu urimo yo kuvuga wejya mangazine yawe itera ikimbere kandi kibe rapisa ijya mpemu yo guhomba ndayase fatana nashe ni mpemu y'Imana vyemeshe ati ndagase iryo mvuze ryo rikanje ndi umwami ndi umuherezi in the name of Jesus. Mugire weekend nziza tuzosira kumuseje mu kiganiro Imana ni byose asipaya twongere tubandanye ku munsi wa mbere muri kino kiganiro Imana niyo buhungiro zamuriganza dusenge Imana data mu izina Yesu ndagushimiye kuye muri yafashe yo kudukurikira ndareka ngo murebwo saraganje rimetabaya matikaya mu kazi kiwe ni mwemi ganje mu byakora ni mwemi ganje mu rugo rwe ni mwemi ganje na mwemu nimwe y'umwijima yoza kumuganza ahagaze mu kibanza yahagaritswemo n'igikorwa wakoze asimbandeya ndareka intahe y'ibidasanzwe ku buzima bwiwe igonda byatunagize mu izina rya Yesu amen. Mwaragize cyane mu mugisha mutere muje imbere.